Ku itariki ya 3 z'ukwa gatatu 1992 mu karere ka Kicukiro mu muryango wa Gervais Ntibihangana na Verena Muteteri, Imana ihoraho yahakoze igitangaza maze yavuka umwana wagombaga kuzaba icyamamare, akazaba ari uheka umuziki nyarwanda akawambutsa umupaka akawugeza imahanga. Uwo nta wundi ni Itayiwacu Brice waje kwamamara nka Bruce Melody cyangwa umwite Munyakazi. Ndetse kandi uyu akaba ngo yaraje no kuba 001 mu muziki nyarwanda nk'uko abafana babivuga. Niba ukunda Munyakazi cyangwa ufana umuziki nyarwanda, iki kiganiro ni icyawe. Njye nitwa Leonce Kwizera, nk'uhaye ikaze. Bruce Melody yatangiye kuririmba kera cyane akiri umwana, aririmba muri korali mu rusengero. Gusa ibyo mu rusengero yaje kubivamo, atangira kuririmba indirimbo z'isi. Icyo gihe indirimbo nka Tubivemo, Ndumiwe, Ntundize, Uzandabure zamucaniye itara muri muzika nyarwanda maze atangira kwamamara mu gihugu hose. Bitewe nuko Bruce Melody ari umuhanzi w'umuhanga kandi uhora akora cyane, ntabwo yatinze kwamamara maze asohora indirimbo zakunzwe cyane zirimo nka Katerina, Ikinyafu, Samoya, Totally Crazy, Hands Up, When She's Around yakoranye n'icyamamare muri muzika y'isi yose, Umunyajamaika, Shaggy ndetse n'izindi. Muri uku kwamamara kandi Bruce Melody yakoranye indirimbo n'ibyamamare byo hanze y'u Rwanda. Twavugamo nka Calligraphy Jones, Harmonize, Shiba Karungi, Joe Boy ndetse n'abandi. Bruce Melody kandi yagiye yegukana ibihembo bitandukanye muri muzika birimo nka Primus Guma Guma Superstar ya 8 yo mu 2018, Salax Award zitandukanye, Trace Award nk'umuhanzi mwiza w'u Rwanda ndetse n'ibindi byinshi yagiye yegukana bitandukanye. Hanze y'umuziki, Bruce Melody ni umwe mu bahanzi bafite amafaranga menshi ndetse akaba n'umushoramari, nkaho yashoye muri televiziyo yitwa Isibo TV, agashora mu ikipe ya basketball UGB, ndetse kandi Bruce Melody yagiye asinyana amasezerano yo kwamamaza n'ibigo bitandukanye nka MTN, Infinix, Tecno Mobile. Akaba yaranagiranye n'ikigo Food Bundles amasezerano ahagaze agaciro ka miliyoni $. Mu gusoza iki kiganiro, reka nkubwire ko Bruce Melody ari umwe mu bahanzi b'abanyarwanda batunze menshi, ndetse kandi nanakubwire ko Bruce Melody abarirwa mu bahanzi 20 b'abakire kurusha abandi muri East Africa. Ni nahangaha dusoreje iki kiganiro, duhuriye mu biganiro byacu bitaha. Njye nitwa Leonce Kwizera. Niba ufite icyamamare ushaka ko twazakubwiraho, twandikira hasi muri comment. Hasta la victoria siempre.